kumenya ko Imana iriho ntago bihagije. Amen. Hari abantu bemera ko Imana iriho ikagarukiraho. Hari abantu bemera ko Imana iriho ariko ikagarukiraho. Amen. Arabitwa aba ate, ateisme. Abo ni abantu batemera ko Imana iriho, ntabwo bemera ko Imana iriho. Atheisme mu Cyongereza. Muruka ko hano twababwiye ko iyo ijambo ritangiye na a riba rihakanya irikurikira. Atheisme. Ngiriya a ihakanya theisme, ndi kuvuga Imana. Ihakana Imana. Iyo ni icyiciro kimwe cy'abantu bari ku isi. Donc aba ate batemera ko Imana iriho. Kuri ibyo nta kibazo gitera, kuko arakana ko Imana itariho, aravuga nta Mana iriho. Amen. Hanyuma akaba hariho abitwa abadeiste. Deiste. Badeiste ni bande? Badeiste n'abantu bemera ko Imana iriho ariko ntago bemera ko yishura. Donc ils refusent la révélation. Bemera ko iriho ariko ntibemera ko yishurira abantu. Amen. Abo Pascal Blaise, umunyabwenge w'Abafaransa, umufilozofe kandi mathématicien, yarazi ibintu byinshi cyane. N'umuntu yarazi ibintu byinshi cyane, ntabwo ari gusa filozofi, ntabwo ari gusa mathématique n'ibindi byinshi. Pascal Blaise niwe tukesha calculatrice. Calculatrice ya mbere, imashini y'imibare, niwe wayivumbuye. Amen. Calculatrice ya mbere ni Pascal Blaise wayivumbuye, kandi yarizeraga Imana muri Yesu Kristo. Mu buryo yavuze ngo Imana ye, nubwo ari umufilozofe, ngo Imana ye ntabwo ari Imana y'abafilozofe. Yavuze ngo mon Dieu n'est pas le Dieu des philosophes, ngo c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Kuko hari Imana y'abafilozofe. Tuvuge uitwa René Descartes, Umufaransa. We aravuga, ntabwo avuga ko Imana itariho. Yakwitwa nde? Umuate. Sibyo? Navuga ngo Imana ntiriho, yakwita umuate. We avuga ko Imana iriho ariko ntabwo ishobora kwirevera ku bantu, ntabwo ishobora kwishura ku bantu. Mu ijambo rimwe, c'est le Dieu de la nature. Ni ukuvuga ngo ni Imana c'est pas un Dieu personnel. Ni Imana idashobora kwinjira mu busabane nawe. Deiste. Uriya René Descartes yari deiste. Dore ko Pascal Blaise aravuga ngo le déisme est une forme du dogmatisme. Il affirme l'existence d'un Dieu non révélé qui peut être connu par la raison humaine. Ni ukuvuga ngo ni Imana ubwenge bw'umuntu
bwakumenyesha. Ngo ni Imana umuntu yamenya n'ubwenge bwe. Mu murabyemera? Kuko binyuranye n'ijambo Pawulo avuze ngo kuko isi itamenye Imana mu bwenge bwayo. Wayibise? Isi ntiyamenye Imana mu bwenge bwayo. Vuga ngo aba René Descartes rero n'abadeiste barawushije inzira. Bo bavuga ko Imana ubwenge bw'umuntu bushobora kwimenya. Iyo si itiba Imana? No. Turakurikira rero uyu mugenzi wabo filozofe nkabo yitwa Pascal Blaise icyo avuga, sibyo? Ngo dans l'antiquité mu bya kera mbere ya Yesu tuvuge ni nyuma ye nk'ibinyejana 5 antiquité niko bayita. Les déistes sont les stoïciens. Bari abastoïciens musoma muri Bibiliya yanyu mu byakozwe n'intumwa, babandi bagiye bahura na Yesu abanyabwenge, bahura na Paulo babanyabwenge. Ngo ari Atene mu Bagiriki yahuye n'abastoïciens n'abaepicuriens. Mubisoma n'amafilozofi yari hari kuva n'imbere ya Yesu Kristo na Paulo yari yasanze n'ubwenge bw'Abagiriki. Amen. Donc nuvuga ngo abastoïciens rero nubasoma muri Bibiliya yawe bari abadeiste. Nuvuga ngo Imana yabo niyo mu bwenge. Bamwe bashobora kuba batazi ko bafite muri Bibiliya yabo abastoïciens n'abaepicuriens. Reka tubigufashe ubyumve neza. Amen. Paulo ari Atenayi, sibyo? Amen. Aratubwira abo yagiye ahura nabo. Hariya byakozwe mu 17 umurongo wa 15 tugeze ku murongo wa 18. Nuko abaherekeje Paulo bamujyana muri Atenayi, amaze kubategeka kubwira Sila na Timoteyo ngo bamukurikire vuba cyane basubirayo. Ariko Paulo akibarindiriye muri Atenayi ahagarika umutima cyane kuko abonye uwo mudugudu wuzuye ibishushanyo bisengwa. Nuko agira impaka mu isinagogi y'Abayuda n'abubaha Imana, kandi no mu iguriro iminsi yose ajya impaka n'abamusangaga, bamwe mu banyabwenge bitwa abepikureyo n'abandi bitwa abasitoyiko stoïcien. Bahura nawe, bamwe muri bo barabazanya bati uyu munyamagambo arashaka kuvuga iki? Okay, ntimwabumvise se? Nuvuga ngo bari abastoïcien babashyira mu rwego rw'abadeiste, kuko bo Imana yabo n'ubwenge bwabo. Mwabyise? Babyita le Dieu de la raison. Ubwenge. Abantu bagasenga ubwenge bwabo. New York hariho statue, hariho umujyi wa New York muri Amerika. Iyo ugeze New York uri mu ndege, hariho igishushanyo cy'umugore nicyo kidomina New York. Igishushanyo cy'umugore bagihawe n'Ubufaransa. Mu binyenjana byatambutse Amerika ikivuka. Bayibise? Amerika ivutse itangiye kwiyubaka, ko Amerika ntabwo ari ya kera. Ko n'abanyaburayi bagiye hariya, kuko Uburayi ni gato cyane. Ni umugabane muto. N'ubu bagiye gushakisha imibereho. Bamwe bahunga itoteza kubera kwizera kwabo, imizere yabo, ariko abandi bagenda kubera gushaka imibereho. Wanyibise? Iyo ita la conquête.
de l'espace, des espaces, de nouveaux espaces. Noneho igihe Amerika yavukaga rero abafaransa babahaye impano y'igishushanyo cy'umugore. Bo abanyamerika bakise la statue de la liberté, igishushanyo la liberté. Mwabyita gute? Umudendezo. Yose liberté murayumva? Amen. Ariko iriya statue babahaye, abafaransa babahaye, mu Bufaransa yitwa la déesse de la raison, imana y'ubwenge, imana ngore y'ubwenge, umwamikazi y'ubwenge, imana kazi y'ubwenge. Mwabyumvise ibyo? La déesse de la raison. Abanyamerika bayise statue de la liberté, kubera ko bigobotoye ubwongereza. Babise kuko bari abanyamerika bari munsi y'ubuyobozi bw'ubwongereza, kuko ubwongereza bari abasitwaye babo. Umwamikazi w'ubwongereza yarazi ko bariya nabo ni abantu be. Uvuga ngo ubwongereza bufata Amerika nka koloni yabwo. Icyo gihe yarinze kunyura mu mirwano. Uvuga ngo ni abongereza barwana n'abongereza. Noneho bamaze rero gutsinda ingabo z'umwamikazi w'ubwongereza, niyo bahise rero bikukira bagi rero igihe cy'uko bava munsi y'icyo gitu, independence. Iyo statue rero ni symbole yabo yuko c'est la statue de la liberté. Ariko abafaransa bayibahaye c'est la déesse de la raison. Nibyo nshaka kubabwira mu byumve. Amen. Mwayumvise? Kubera iki? Kuko Ubufaransa mu mateka yabwo babwita le pays de la raison. Ubufaransa ni ubwo bwahaye isi imana y'ibitekerezo. Wayibise? Niyo mpamvu umugwa mukuru wabo Paris bawita la capitale de la lumière, umugwa mukuru w'umucyo. Umucyo wiki bijyana abantu kure y'Imana. Wayibise? Donc la France a influencé le monde au niveau de la pensée, des idées. Isi yose n'abanyamerika bose bakiri no mu Burayi, Amerika ikituyemo n'abariya sangwa butaka, tuvuga France ikintu yazanye ku isi mu ruhando rw'amahanga hamwe n'ibindi byose bya colonisation n'ibiki, cyane cyane yazanye ibintu by'ubwenge. Que l'homme par sa raison peut s'élever au-dessus des problèmes de la vie. K'umuntu mu bitekerezo bye, ku mbaraga z'ibitekerezo ashobora kuzamuka hejuru y'ingorane zose. Bivuga ngo ibitekerezo babishyize mu rwego rw'Imana. Mwabyumvise? Muraza kumva aho bihuriye no kwizera kwawe. Mwabyumvise? Amen. Twebwe ntabwo dupfa kwizera gutyo gusa, dufite urufatiro rwo kwizera rutajegajega. Amen. Turashobora kudefanda ukwizera kwacu. Imana ishimwe. Urabona ko bamwe bavuga ngo abantu bari mu bigare iki, ni ukubera ko abakristo benshi ntibashobora kudefanda ukwizera kwabo. None isi ikavuga ngo bari mu bigare. Bayibise? Iyo avuze kuri mu bigare ni ukuvuga iki? Uri mu byo utazi. Tu es embarqué dans n'importe quoi. Bayibise?
turi mu badeiste. Deiste mumaze kubyumva? We ntabwo hakana ko Imana itariho, ariko Imana ye ni iki? Tekereza. Urugero rw'umudeiste umwe twavuze iki? Descartes. Amen. Philosophe, mathématicien français nous byose. Turacyari kuri Pascal Blaise. Ngo twavuze les déistes sont les stoïciens. Mu déistes harimo abastoïciens aho kera. Chez les modernes, none muri kige cyacu, c'est Descartes qui affirme un Dieu créateur du monde et des vérités éternelles. Nibyo avuga gusa, aremera ko isi yaremwe n'Imana, ariko ntago yemera ko Imana ishobora kumwishurira. Mu ijambo rimwe ntago yemera Yesu, kuko Yesu niwe revelation y'Imana. Amen. Ihanitse. Pascal leur reproche, ngwicyo Pascal abagaya abo badeiste. Mumenye ko Pascal ni philosophe cyo kimwe na ba Descartes, sibyo? Pascal leur reproche d'ignorer que la misère de l'homme exige l'intercession d'un médiateur entre l'homme et Dieu. Ngo abo badeiste bibagiza yuko umuntu ubwo adashobora kwigeza kumenya Imana, aba akeneye umuhuza hagati ye n'Imana, kandi ntabwo ari we yashaka umuhuza, Imana ubwayo niyo yabaye umuhuza, kuko Yesu arujuje bibiri, ni Imana 100% kandi yabaye umuntu 100%, niwe ashobora guhuza umuntu n'Imana. Ubu Pascal arabwira aba philosophe bagenzi be baba deiste, kuko we yari umukristo. Imana ishimwe. Avuga ati les stoïciens prétendent s'élever par leur sagesse à la hauteur de Dieu même. Ngo bariya abantu bagira ibitekerezo byabo nk'abastoïciens ng'Imana bibaza ko bashobora kuzamuka ku rwego ubwabo bakaba Imana. Évidemment, uwo ni Pascal baravuga ngo évidemment, il ne trouve qu'un Dieu abstrait et jamais le Dieu crucifié que Jésus-Christ. Aravuga ngo noneho bagasanga iyo Mana yabo ni Imana y'ibitekerezo, ntabwo ari Imana nzima nka Yesu Kristo. Wayumvise? Imana rero kugira ngo iha agakiza nk'abantu ba Pascal Blaise, ibishaka ngo ibakoreshe muri urwo rwego rw'abo bagenzi babo. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Kuko Imana ihamagara abantu mu ngeri zose kugira ngo umuntu wese mu rwego rwe abwire abo mu rwego bwe. Umuntu wese mu rwego arimo abwire abo mu rwego rwe. Ntabwo rero hari ku wundi muntu wajya kubwira bariya filozofe atari umufilozofe nkabo, kuko ntabwo mufite ururimi rumwe. Amen. Numva ko Pascal Blaise ahamya ko hanze ya Yesu Kristo ufite Imana mu bitekerezo, ntabwo ari Imana nzima, un Dieu abstrait itabasha kuvuga ntibashe no gukora. Mu bisanzwe ni Imana itariho. Amen. Hanyuma akaba hariho rero aba pantheiste. Narabwiye hano ngo pan mu Kigiriki bivuga ngo byose, pantheiste bivuga ngo aba pantheiste bavuga ko Imana iri mu bintu byose, no mu ibuye, no mu sibyo, no mu ishati, no mu ngofero, no mu bita. Imana iri hose. Bivuga ngo Imana ntabwo yitandukanya n'ibyaremwe. Wayibise? Aba ni aba pantheiste. Imana bayibona muri byose. Pantheiste. Imana bayibona muri byose. Nibyo sibyo? Imana ntabwo itandukanywa n'ibyo yaremye. Ese Imana itandukanye n'ibyo yaremye? Ingorane z'aba ni aba pantheiste. Ingorane bashobora noneho gusenga ikintu uko bazi ko kirimo Imana.
iyo niyo danger. Amen. Hariho rero abateiste. Teiste ni abantu bemera Imana muri rusange. Abateiste bemera Imana ariko bo bakarenzaho bakemera revelation yayo, bakemera ko Imana itaboneka, yaremye ibintu byose, irishurira abantu, irabiyereka. None ukwizera kwawe wo gushyira he? Wowe uri iki wowe muri byo? Abadeiste twababonye bizera ibitekerezo byabo. Abate twababonye bahakana Imana. Aba panteiste twababonye Imana iri muri byo byose. None abateiste twababonye bizera Imana rurema, bakizera ko imenyekanisha abantu. None uri he? Nuvuga ngo rero la foi chrétienne fait partie du théisme. Ubu Kristo buri muri iyo kategori, muri urwego rw'abateiste. Ntabwo twizera Imana gusa, turizera ko Imana yishuye. Imana yabwa icyubahiro. Ikindi kintu cy'ingenzi, ntabwo teisme gusa yizera Imana ikizera ko Imana yishura, ahubwo inizera ko, na niho twabivanye kare muri Matayo 6 uti ushobora kwemera Imana kwiriho ariko ukaba bikunira kwemera ko ishobora kuintervera mu buzima bwawe. Siko twabivanye. Okay. Rero teisme rero, nimba mu Kristo ari mu bateiste, sibyo? Yizera Imana kwiriho, akizera ko yishura abayizera. Nkuko Imana muri Bibiliya ni Imana yishura. Kuva mu itangiriro kugeza igihe Yesu yaziye, ni urugendo rw'Imana yishurira abaremwe, sibyo? Ni urugendo, c'est le chemin de la révélation. Amen. Niko abura batubwira igihe cya mbere ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Kera Imana yavuganiye na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bw'Imana ikomeye cyane mu ijuru, amaze kurusha abamarayika icyubahiro, nk'uko izina yarazwe riruta yabo. Amen. Aya magambo yonyine imirongo ingahe? 4. Ni urugendo rw'Imana rurema yishurira abantu. Bayibise. Amen. Ibi rero abadeiste ntabyo bazi, banabyemera. Bayibise. Kuri bo Imana iriho, Imana yaremye, nta bindi, ntacyo iza gukora. Bayibise. Ntabwo yenteragisa n'ibyo yaremye. Ni ukuvuga ngo umudeiste ntakeneye Imana ngo ize mu bibazo bye, ariko ntabwo ahakana ko yaremwe. None mura ko dushobora kuba abakristo tugisanga turi abadeiste tutabizi. Si ibyo se twavuze? Amen. Umuteiste ikintu gikuru ugiye kumenya niki? Umuteiste yizera ko Imana iriho, akanizera ko Imana ubasha kuyimenya binyuze mu nzira ubwayo yaciye yo kuyimenya, sibyo? Ni ukuvuga ngo binyuze muri Kristo Yesu. Si ibyo gusa, aranizera ko Imana itaremye ngo itereraho,
ahubwo imana kuva yaremye kugeza n'isaha kugeza ku iherezo rya byose, imana izahora yajisa ku byo yaremye. Amen. Dieu n'a pas seulement créé ce qu'il a créé, la création. Il agit toujours et même maintenant sur la création. Donc imana irakora, ntabwo yaremye gusa, yakomeje kugaragara mu gukora mu byo yaremye. Ibi rero bituzana gute? Bituzana no kumenya ngo ntabwo tukwiye kwizera imana gusa kwiriho, ntabwo tukwiye kwemera ko imana iriho gusa, tukwiye kwemera ko iyo mana ntabwo yadutereranye, iri kumwe natwe. Na niyo mpamvu n'ijambo n'izina yahawe ngo Emmanuel, imana iri kumwe natwe. Ushobora kuyiringira mu bintu byose by'ubuzima urimo. Imana ishimwe cyane. Murabyumva? Ariho rero muri iki gihe uburwayi bwadutse mu bukristo, ariko cyane cyane muri ya bihugu bya za Amerika ziri ibyo bita les chrétiens culturels, cultural Christians. Abo ni bande? Les chrétiens culturels. Aux chrétiens culturels n'abantu bemera indangagaciro za gikristo gusa, ariko ntabwo bagendana n'Imana. Bemera indangagaciro za gikristo, kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, bakumva ko ari byiza, biraryoshye, barabyemera. Sibyo ngo umuntu wese arebe mugenzi we ko amuruta. Ijambo rimwe, ntusuzugure undi. Indangagaciro ziri mu bukristo barazikunda, nta n'uwazanga. Ukizwa udakizwa, indangagaciro ziri mu butumwa bwiza wazanga se? Oya. Rero bo baremera indangagaciro za gikristo, kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Sibyo? Ugira ubuntu, utange, ufashe urusha imbaraga, urusha mikoro. Ziriya ndangagaciro zose twigishwa, iyo udashaka umugenzi wawe gukora nawe nuka kimukorere, barabyemera byose, ariko ntago barengaho. Mwayizi? Cyane cyane ubasanga he? Ubasanga mu bantu bavutse mu miryango ya gikristo, ariko nta kwizera bagifite. Abo rero babita des chrétiens culturels. Wabyumvise? Amen. Cultural Christians. Abo rero ni benshi, baruzuye mu Banyamerika, mu Banyaburayi, baruzuye. En fait babita mu jambo rimwe les chrétiens non pratiquants. Ayuzi? Nta na kimwe, nta murimo wo kwizera bakora, kuko nta kwizera bafite. Bo gusa ils ont adhéré aux valeurs chrétiennes, bafashe indangagaciro za Kristo barazemera, kuko nizo zituma umuntu nibura aba umuntu, ataba inyamaswa. Byose bizabakiza? Oya. Mwabyumvise? Cultural Christians, les chrétiens culturels. Abo rero barahari cyane cyane mu Banyaburayi. Amen. Wenda kugira ngo ducunguze umwete tuvuge iyindi kategori ya nyuma. Ni nyinshi ariko tuvuge iya nyuma. Amen. Haleluya. Arabitwa bitwa apatheist. Ni ukuvuga ngo apatheist ni abantu twavuga mu Ifaransa nka apatheist.
n'abantu yo ni concept nshasha yazanywe n'umukanadi. N'abantu ibintu byose bijyanye n'Imana, yaba Imana rurema, yaba ibigwamana, ibintu byose bijyanye n'Imana bavuga ko bitari relevant, kuvuga ngo c'est pas important, c'est pas important. Ntukeneye yaba Imana nzima, ntukeneye n'ibigwa mana. Apatheist niko bitwa. Ntukeneye Imana nzima, ntukeneye ibigwa mana. Bene abo rero murumva ko bavuga ngo ibyo bintu by'Imana ntago biri relevant, ntago biri important, ntago biri c'est pas important. Na pertinence yabyo ushobora kwiberaho utizera Imana rurema, ntibizere n'ibigwa mana, kiberaho gusa uba uri mu bikirero. Yemwe arakaga muri isi. Ate il se positionne, ate afata position, nta mana iriho, ariko aba il est indifférent. Mwanyumvise? Uyu rero ntimushobora guhangana kuko ntacyo bimubwiye, ariko umuhate murahangana kuko uramwite hari Imana nawe ngo ntayo, ariko uyu we ntimushobora no kuvugana. Utangira kuvuga Imana bati uransakuriza, mfite ibindi biruta ibyo. Ahita akubwira rya jambo rya ngo let's talk business. Murumva rero mu bijyanye n'Imana harimo za position nyinshi, ariko ibyo byose inyuma yabyo hari imyuka. Tugarutse rero ku ijambo twatangiyeho, ibyo byose inyuma yabyo hari imyuka. Yaba ateisme, guhakana ko Imana itabaho, hari umwuka. Yaba deisme, hari umwuka. Mwabibise? Amen. Yaba pantheisme, hari umwuka. Yaba apatheist, hari umwuka. Yaba na teisme, hari umwuka. Kuri twebwe hari umwuka wera. Imana yabwa icyubahiro. Ariko reka turangize akanyuma. Ega turabwira abantu barenze mwebwe, kuko hari abantu baradukurikira mu mpande zine z'isi. Amen. Aya nditwa transtheism. Mu gifaransa ngo transtheism mu cyongereza hari iriya prefix trans. Bo ni bande bavuga iki? Bo baravuga ngo ibintu byose nibyo by'Imana, n'ibiki byose, yaba Imana y'ugwamana, buri kintu cyose ati hari ibiri hejuru y'ibyo byose. Hari n'ikiri hejuru y'Imana. Banyubise? Kimwe urugero rwa transtheism ni Buddhisme ni transtheism, kuko bavuga ngo ariho nirvana. Nuvuga ngo birarenze ibindi byose. Imana y'abakristu, Imana y'abariya, ibyo byose bo birebera hasi.
bo bari hejuru yabyo. C'est ça le bouddhisme. Bo bazajya muri nirvana. Mwumvise ko bingana? Kandi ntabwo twarangije, reka twigarukire ku byo twahereyeho. Transtheisme mwayumvise? Yo ni trans. Au-delà y'ibyitwa Imana hari ukundi kuri kwabo. Mwayumvise? Transtheisme mwayumvise? Trans. Au-delà. None tugaruke kugira jambo neti mukunda dusomeye, tugaruke kuri Matayo 6. 31 34. Aho niho hari uno munsi umutima w'isomo ryacu. Ngo kumenya ko Imana iriho ntibihagije. Nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki cyangwa ngo tuzanywa iki cyangwa ngo tuzambara iki, kandi ibyo byose abapagani babishaka, kandi so wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mushaka ubwami bw'Imana mbere na mbere no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo, umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Amen. None umukristo atemera ko Imana ibasha kwentervena mu buzima bwe buri munsi, atemera ko Imana ibasha kwinjira mu ngorane ze za buri munsi, uwo mukristo wabonye ko muri ya byiciro twamushize mu bande mu badeiste. Badeiste bemera ko Imana iriho ariko nta revelation, ntabwo yaza mu buzima bwawe, ntiwaninjira muri relation nayo. Mwayumvise? Amen. Nimwumva se ko dushobora kuba twita abakristo ariko turi abadeiste, kuko tutemera ko Imana ibasha kwentervena mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ibi nibyo Paulo igihe yari muri Atenayi, amen, ategereje ba Timoteyo. Ibi nibyo yabwiye bariya abanyabwenge b'Abagiriki bamuhamagaye muri Areopago, aho bumvirizaga ibintu by'ubwenge. Paulo aragendagenda abona ibicaniro by'Imana zitandukanye, akaba ari n'ikindi gicaniro ngo iki ni cy'Imana itazwi. Hanyuma atangira kubabwira ibya Yesu Kristo n'izuka ry'abapfuye. Bavuga ngo ubu bwenge se bwo ni bwoko ki? Bayibise kuko bafite ziriya kategori barimo. Iwise we bimeze bite? None nabo bamuklasa mu bafilosofi nkabo, ateka nawe tumuhe pulpit, tumuhe podium, tumuhe umwanya nawe avuge, kuko abantu bazaga hariya bakirirwa hariya umunsi wose bumva ubwenge bwa bamwe bw'aba n'abandi. Paulo rero bamuhari umwanya nawe nk'umunyabwenge ko ababwire ibyo bumva ari ubwa mbere babyumva. Amen. Ariko Imana ishimwe yararobye, bamwe bararobetse. Hari amafi yarobye hariya. Imana ishimwe cyane. Yajugunye inshundura y'ijambo ry'Imana Atenayi. Hanyuma arababwira amagambo, umviriza amagambo yababwira, kuko yamenye mu mwuka imyuka ibase abo bantu. Ndetse mugomba dusomere ibyakozwe n'intumwa 17 24 23 tugeze kuri 34. Ubwo nagendagendaga nitegereza ibyo musenga, nasanze igicaniro cyanditswe ngo icy'Imana itamenywa. Nuko iyo musenga mutayizi niyo mbabwira. Imana yaremye isi n'ibirimo byose, iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi, ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu, kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu nk'ugira icyo akennye, kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose. Kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe, ibakwiza mu isi yose. Ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka ko bikuranwa uko yategetse, igabaniriza abantu ingabano z'aho batuye.
kugira ngo bashake Imana ngo ahari babashe kuyibona bakabakabye, kandi koko ntiri kure y'umuntu wese muri twe, kuko ari muri yo dufite ubugingo bwacu tugenda turiho, nk'uko bamwe bo mu bahimbyi b'indirimbo banyu bavuze bati turi urubyaro rwayo. Nuko rero ubwo turi urubyaro rw'Imana, ntidukwiriye kwibwira yuko Imana isa n'izahabu cyangwa ifeza cyangwa ibuye cyangwa ikindi kibajijwe n'ubukorikori bw'abantu n'ubwenge bwabo. Nuko iyo minsi yo kujijwa Imana yari yirengagije, ariko noneho itegeka abantu bose bari hose kwihana, kuko yashyizeho umunsi wo gucira urubanza rw'ukuri rw'abari mu isi bose, izarucisha umuntu yatoranije, kandi ibyo yabihamirije abantu bose ubwo yamuzuye. Bumvise ibyo kuzuka, bamwe barabinegura, abandi bati uzabitubwira ubundi. Nuko Pawulo ava muri bo, ariko abagabo bamwe bifatanya nawe barizera, harimo Dionisiyo wo mu ba Areopago, kandi n'umugore witwaga Damari, n'abandi hamwe nabo. Amen. dufate umwanya dutekereze kuri aya magambo. Ubutumwa Pawulo yavuze mu Bugiriki muri Atenayi, muri Atene. Fata umwanya muto utekereze kuri aya magambo.